Make noNhlanhla Dlamini wakuMadonsa uthi wakhondelwa ngubabe wakhe lebekade wangelathophithu kuMadonsa wase uhlala nesingane sakhe lebeseke sebayahlukana naso kilokele likhaya lamkhondela lona uyise. Make noNhlanhla Dlamini waseke uyacabana nabo ke bomakhelwane ngenzaba ke yokuthi bekungcola ke ekhaya lakhe njengoba athite bomakhelwane bebakathe ke balahla tibi eceleni kwelibala lakhe tibi dindize dingene ekhaya lakhe futhi ke uthite ke neticashi kamakhelwane betikathe ke tinekana kufenis wakhe. Kepha nyalo lesekukhathatha ke Make noNhlanhla Dlamini kakhulu kuthi ke nakayawubika ke emphakathini indzaba yokuthi ke lesingane sakhe lesingumtshali sabe seke sesikelana ke namakhelwane indzawo yakhe lebekuyindlo lebebangakake bavumelana ngayo. Uchazile ukuthi lokho ke bakwenda bekokathe ke kukhona ke naye lona bekade bita ke ngaso sibonza lekunguye ke umnumzane Nzinisa. Uchazile ukuthi ke Nzinisa lathithe ke usibonza wala kukhuluma naye ke Make noNhlanhla nakayombikela dona ke tindzaba kepha ke wafuna mtshali lekusingane samake ukuthi ke kube nguye lotawukhulumela ke likhaya lelingasilo nelakhe njengoba bekungasiyo indvodza yakhe kepha bekusingane. Umtshali afike athi lalela la angishovele lo muntu asisevani naye athi wena lo makhelwane sowulandzile akahlali la ungibali wakaMpamali athi wena makhelwane wena ungasahlupheki kude tigcobo lotawutibhadala la na Fenis lotambhadala sengiyakupha konke nalo Fenis naleti gcobo ngiyakupha abese uyakunasiya sigcobo nasiya yasibona isigcobo nasiya aye kuso athi sengiyakusikela ngusikela from lesigcobo lesi kusokuthi lelibala selitawuhamba la because lo makhelwane akade yena ucabanga ukuthi lo mtshali vele it's a proper person lo fanele kumabela ajabule ke lo babe lo Mpamali akhokha imali anikete lo Nzinisa uhamba namabhalane wakhe enyawo bamukela imali ke mina lapho kuthiwe angithula ngithi du ngingakhuluma ilutho enveni yami. Make noNhlanhla Dlamini uthi ufise ukuthi ke bandlancane afaneke ababide sekuhlalwe phansi lenzaba lena ilungiswe ngendlela lefanele ukuthi naye nakahamba emhlabeni kubede lotohlukubeda abantu bakhe. 18 Ndzabeni yeMaswati Channel kubika noNhlanhla Thwala sina Gary Carlos Kamanzini.